Van dimenzija poznatih čovjeku postoji peta dimenzija. Dimenzija ogromna kao svemir, vječna kao inflacija. To je prostor između svjetlosti i sjenke, između nauke i praznovjerja. Područje koje zovemo zona sumraka. Draga ružna gospođo, počet ćemo danas sa temom. Kaj bi vi najradije mijenjali na sebi? Koji je najružniji dio vašeg tijela na koji ste ponosni? Pa znate kaj? Meni je mama kad sam bila mala, govorila mi je mala moja rugobice. Tak mi je tepala i to mi je bilo tak slatko. I meni vam zapravo nekak paše da sam ružna, jer ljudi me ne smetaju, me ne bi baš voljela, pogotovo sad kad je korona, da mi prilaze, pa da me gledaju, to mi onak, znate, nekak nije fair. Pa onda otpjevajte, nastavite sa pjesmicom, može? Dobro večer. Ovom veselom prigodom obraćam se čitavoj populaciji planete Zemlje, te svim ljudima loše volje. Hvala vam svima što podržavate ovu fenomenalnu, vrhunsku, autentičnu umjetnost svojim milodavima i dobrovoljnim prilozima. Putem websajta gogetfunding.com